Ngatho cia mwanya wa Mbui wa Icogo ni ngatho muikari wa Kiambu ni gututua ceceni number 1. Ni ndauma njitagwo Dan Wainaina. Danito. Muthoni Kirumba Gifa. Dan Soso. Ni aje mami? Fiti. Ande sawa. Mutiragetigiri hanya ni na marigo kuria Murang'a County kuhutia rurigi. Ni ndironire turahutagia ite tutire itherũ. Tutire itherũ. Yeah. Ndaigua team master akiuga ati hena maundu marekirwo guo. He muthomboca ni wa Mbugu. Na icio ndiguite. Icio ndiguite. No ne ndirenda gukuria your opinion. Mundu cio ararugamite hau mathaa 79 76 kumwira aineri koya mundu cio no uramutwara wega. Mundu cio ndramutwara wega tondu wa riri. This is my personal opinion. Yes. Wa mbere mundu cio afastite mathaa 79. Yes. And fasting. Sorry, yes. Fasting will drain you completely. Yes. Ne fastaga na nikio ndirauga. Amen. Fasting will drain you. Yes. Koguo tigaru gukirugama. Yes. Tati ginya go fast kwehinga kuo kwene ni kura guga ni kura kuonga thakame. It's draining. It's draining. Yes. So the whole idea ona tiga kuheo microphone ni ona koinirwa ngadingienda koinirwa ingienda gathie kahorere if no muhaka nyinirwo chia some minutes to time kana nyinirwo kindu ta jazz kindu kiko chini ti negene no na inirwo ona thamaki ni mahuragirwo ndarama ona kana ndocio makona kana kohoreru you know the support system was good akina Ediga Thenge akina Gikonyore it was very good kega akina MC Goge yes Wakaranja marari kou akiarie yes all the media people all the social media support system was very good no mundu cio kumwire inene kumuthiria muno ni kumunina na ndetekira na ndirenda gukuhe na example ino ni mundu haha uretie script ya Kabagara nie ndi haha kameme-ini nie Muthoni na nie ndireria ndi mbere ya Ngai tondu nyenda kwaria ndi mbere ya Ngai ungihurira thimu ginya Adrian na njuikaine thaa 8 na ndagika 1 ni kunina I am usually zero energy na andu mathondeka tutinoga ni kwaria that is what they assume mathondeka tutinogaga kwaria tikuo ta brain exactly no imagine uradiru na ndoigana na niwe ithu turamona hakiri-ini ni haria ndi ndirona ndina andu marathikiriria every hour data dehenanagia close to 25 to 30 million andu acio riu hakiri ciakwa ni thogothe na nikio twira gwate tunyita mic tukaguruka ati guku kuninda muguruki aca ni brain it's so draining it's working it's actually sometimes it overworks riu nie nyendaga wanjia ungende tugie ndugu tondu kuri andu mendete kuhurira muno ngiumira please horera thaa 9 at least ngigucie uiro urelax thaa rimwe very true my energy is not the same ona ure ndararia ri ndutigo njaragidi mwini nema no tigo ngugithania haha otha ni ngugithania ugo nyaja poa wangu and happy new year rudatinda goko meni wanjiko ninge ni oyo ahure thimu guku you drained yes completely by Sarana you are drained ndugiuga ati pilot wa ndege ndanogaga ati akirio kumirunga uguo ati magakoma ni imagine nginya mundu tagathuki that guy has energy. Yes. You can imagine you're so drained. Pilot tigare ugathuki wena energy. Pilot ri murata wakwa na ne flyer gando etagwo Mwangiri. Athia na ndege ici nene ri anjiraga no ni mioyo igana i hau nginya wakwa. Magana. By that alone ndangikoma. Nikio ndege utangiuma utige ati thiage uguo thikioro no ni ukuona pilot ndakoro mitigite uguo ati ndiretwara you so drained riu kwira mundu ucio aine kana ndakaine ni kumuhanda kindu gitagwo kinyonyo ya agree with the team hiyo ni kunyonya bwana hiyo ni kunyonya the energy yenye imebaki ndega ni muthakora bagitwo ripoti cio rutaga we raw intelligence I utawa weka atia I consume raw intelligence raw intelligence alikula kamchezo ugonenda ine ni kama thako no that was no mugi mwira ine niki mundu rugamite no 72 hours so far ne thiko ithatu thakiria baiti yo ya rwimbo rucini na sarai
And it was very noisy. Yeah, noisy. Yes, noisy. Hey, that is noisy. Hau. Na ndio kwa rida cigana. Tayo ni toigwe. Very noisy. Na no ginya anza etagwo ginya anza Naona how tree hugging, how Tree- rudi chini. tree hugging. Rudi chini. How how Kigosho. No yo kuina ga toigwe ni getha tu judge turi ithuothe. Thou shall never judge but this one. Toigwe. Guy ko ye. Kana thige nayo. Ambathia nyamu he. Mwiciragia caine ni thia guthondeka harukia nyamu. Kiroto kia mundu. Ni umithakire. Ndimithakire ni mithakire hari eri o hau hau. Okay, kimeheria. Amen. Usinibo. Hapana. Sija receive simu za doctor. Ndiko chaletwa Dr. Mohesh. Alivero. Ashaja yale twateire. Wenda bio. Wabinduru. Ego sai mwadhani wa delu. Utumetairia iliko. Made na madhietago dina. Mwabate na mwele wa aro. Gosai. Ego sai mwadhani. Tegere kirinde. Made. Egware. Diaigua. Ekiamote. Ego shaidi muno. Nagia mote beine we. Ere kuriganirwo. No ginya kiritire amwe. Wazitharia. Ni moro azitharia na kuria. Moro azitharia. Moro azitharia na kuria. Ni kenyi no ke. Mutika make Muranga. You did it. No, the whole intention irari riri. Cancer. Gutigirira ati thirikari itu nene na cia matura ni ciarira mitaratara miandanduku ya kuhitana na murimu wa cancer. So I think the mission was well accomplished. It was accomplished. Mutinore. Mutinore ate ano maraiga thirikari nene pangira. Ati. Nora andu amwe na gukorwo me thirikari ni kumicambithia ni maratucambithia thirikari itu aba magire na guguteithia No ndo mangä strategy mukaga guthi to nginya muthi. Magireta yo ndeka ya muico. Mamuhe ministry. Terebere sira wakere. Etagwa te jamu no. Ugi mamore etagwa te heyo. Magireta ile arikia. Ya ko haragania ni ndo amacira ma. Moke rumaine arikitie. Ndo amacira maca gwetho muito. Muito kota gupenya nginya haria. Ni murumanaga muno inyue. No gicire ina wa maitho. Ketare keto no gaga. Etagwa critical thinking. It's critical thinking. Yes, we are just trying to think. Karogwa kamenya andu acio riu mambia kwanirira cancer. Na ndirare muginya ni homa ca. Kenja the muito muhutu. Oharuruke Muranga. Matikitari wakubwa. Nare korona wote kwa Dagoni. Mkubwa. Ama takitari ile kisumali. Nataka unapatia ya microphone. Hana ini insulin, sugar level iko juu. Iko chini. Alafu ile atakunywa maji. Patia microphone sema wapi dulu piga anilila Akapiga penduru mbili. sasa hawa mulimo wakianza kusukumana na mimi na tisha pana ijaenda msuri sana. Sasa kuja mimi napatia wewe 15,000. Muthiria ndoega. Ungagire maguta maguthi Muranga. Alafu fanya anakuwa wa mwisho. Acha hii yenye ina masarakasi mbaya kama hii akina Kikunyuri ya Malizi. Alafu sasa we nakuja mapatia wewe Marlisa Kikuyu hii kianzia na hii Munyoro hii. Kuna kitu inaona kitu mtu anafanya kwa serikali mzuri. Kianzia na hii Manyoro hii ama Enda sambaratisha. Manyoro hii hata unashindo enda sambaratisha hiyo kikara yote ikikara. Hata ukiweza kata miti. Hata hii kingine hii ya mabilioni miti tumepeana. Na pia hii Kikuyu ilikimbisa ngeno sana hii Kikuyu. Ukuyu. Alagaliyo nyoka. Sambalatisa hii pasta akae kanisa aombe.
Mungu ni mponyaji. Kitu itaisha hii kinyonyo hii. Kansa. Aombe. Mission yako ni moja. Enda nyonya. Mnyonyesi. Nyonya ngofu. Luka diraigwa. Una ke toro mundu endete kai no ndike hingora kanua. Tamakona ni kone ndigira hingurire. Ani ke koro ni ungiura thinyanya ndingio ya. Ni ndigiro ire ni. Kwa tha cigana. Ona riu tha icio ngiura kwina emergency ya roja ingite na ke God forbid. Ndi haha. Ngakinya giviviri ki ora arabu ndamenya so. Itimethe kirumba. Kura tha cigana ngui wa ndirango. Sorry. Uria danwa ina. Mutiri adoya. Kaka msambaratise. Not good people. But he did it. Yeah, he did it. The fact is, he did it. Yes, he did it. He broke the world record And kept another of one. hugging a tree marathon in the world. For 79 hours. Moranga Noweratu. Na Pastor Jimmy. No hende yake gavana kangato na korowe my friend ukamuhe hau haku. Hau kire office ni. Ndaigua ona gavana ndari aramenya ndiambe ndimuhe gacai. Ndoi. Ndoi ni kuraga kwa metu muranga. Aca ndoi office ni ekora hoetwo araimo. Ke pasa arajene jera kio kou. Haya. Hagi mote kwa office ni araimo. Kamundu karia karugamiri office cia gavana ri karamaima. Kauga mete yode kunyitwo. Na karia karugamiri county yao ri office. Tikwendori mete yao ndikuhagwo ru unakorwo ari na handu peaceful ru handu ngitwo ri andu maremwo ni kuingira muno ru mokiiga mwana barabara ri ari handu bara you know yes ari handu bara iri handu hana ru gatekeeping na kihagira ri na nginya security ya governor county unakorwo governor ndoi tamorie nigetha umenye ti mucene ndoyo naki ambite ndi wanagithie kwa office cia governor akiuria akirwo ale ino ndinyitagwo ni ya munene akiuga kai kireke ngithi ngihoe county offices na njeti giho kiundu giki gia kansa tene muno ale akirwo ino ndinyitagwo ni ya county kipa no ndio skipa acio akira macapi mai mahingo makimuima makimura ndangihagi mite yao riu mona haria bara ni hacikari riu acio maraguthuka na kinyonyo yungi But same. Aria mamboire office ya governor to governor tu okigaga office. He's not the one. Yes, ndagithia na mite wira. Ndagithia nginya na cabi. Riu ta CEO ri. No oke kugate njokire studio ndagirio kuingira. CEO arokira kuna guko. Onataki wiri tu guko na tokoro ndoi mari to mothe maitu. Cio ni wira wa HR. Yes. Aria mamboire office ya county. Na kuria kwa MCA makimima mite to na mite mamugiriria kihagi yao ende gagithuke na mwana wao gucaina maramuiga handu mukorogo tumwo oke amunyonye ndagikairie cia muico kare aratigarite koguo nacio ni macangira tumi ucio uri ramunyonyire na uri ramuigire mahiga akinya arendaga handu turahingiririo ri twahingiriirio Nyeri you understand ndanyita yeah any handu peaceful yes handu hega yeah ugo kauti ndiroi ndiroi no acike koza kora tuka atiri at least for us heka undu njui ndire ndumenyaga nigo kiragira ni ndetoheagwo no icio ndira tiga ndirabangite guciuga ire ndirariganirwo ndi mathiko ngira unywireire ku chai ya kwigukura kathemba na riu tondu ndauga ndikuga tondu ndakurekie muti una nemirwo na nenjiri haria barari of course ndagerekia thia kanyiti ungi no ikwanira ni kwanja kugaga kwambe kuhe nginya governor stress auga ni ama muimire ni agirwo ajie riga kumunina hinya riu ndauga gutaimarekia rikie tondu ni agukinye I was very hopeful ni agukinye 80 na no miega ni akinye 79 is as good as A. Yes. That's an AAA. Eone University Direct. Yes. Harvard. Dramenya ni nunginya juge adore macagera number 1. We wakorirwo ni mutungatiri ni muthenjeri Ngai agikuhoya compound ya governor kimuima adoria governor mwire na mundu renda ku break record at least murangetire ndi we CC kana CSS kana whoever we ni waimanire na we wakorirwo kuri office-ini cia MCA okay mana mite hagwo
thio hagi riu Ukimana onae na riu wa mwisho kabisa yes ni uri okwira mwana ucio macuari-ine imagine kumuigira microphone anirire nawe no uhote muno with a smooth touch a smooth voice and that smile honey yeah sweetie sweetie Are you okay? This way. Iba. Akasabaratisha Starling. Mara sabaratisha Starling. Kama manyada ku aka Starling. Nego shokera. Let him give himself about if he did 79, Yes. he can do 82. Yeah. Yeah. ndiona ona hena bata wa gucoka Ta imagine na rita rĩake rĩa mbere rĩa karihaso. Ona gaka gagĩkire 24 na kararinga 72. Kabeta gwĩka rihaso. Eni. O ndana karihaso. Eni. ha thutha Eni. Yeah. Nĩ oketwo mũtware harĩa hakĩrĩa. Nĩ akũheo rĩu gũkia Mũrang'a nĩ kũingĩ ona no atwarwo na Njogoo Kĩmakia. Agĩkorwo no aringe 79. kuga no aringe Arĩu no aringe 85 comfortably. Yes. Comfortably. No nĩrĩa mbere na stress na disappointment nĩ imirwo tatarĩ kĩo nginya gaka kenda kũrekia kairĩtu nĩ kaimirwo marũa nĩ gekirwo kaigua kũrekia Yarageririe. agacoka hagoka rĩu na mũhiki ũrĩa wĩkorwo na kamũcere karĩa koru kahaka nyondo kongithie gĩtonga kĩmwe mũkaigua nĩ kĩathirĩra kĩa burud karathaka etagwo ũrĩa ũroka na ndawa ya mocarĩ kahaka rũnyondo agwĩta baba kuja kuja baba kula hii ndokinyaga harĩa handisi hayo mathecaga mayare very sad very sad